National Geographic Team hon koiman apha kha na lo island mun khana documentary video sim ding in achi ovin ahile island kom aga pha awa hi island sunga ko na van kivan lo mi phabe bahung thlai do ovin thal ho a an ka movin ahile National Geographic Team ho chu alu thei ta powin ahung kinung le ki ta win hi tu khanga dinga technology langa hibanga sangta ipi atile hich island a chu koima ga lu thei lo ahi dem ti chu lungdon umta ahi ta na hi ei ho umna India gam east lang sai na hi kilometer sang le zali ta banga ki gam thla a Andaman ki ti island khara umin Andaman island a chu Port Blair ki ti mun khara umin hichimun achun airport jong a umin chule mun hoi ta le mun nom ta hi je achun gam chom choma mi ho jong a wedding in achi ji uvi hichi airport chu gam chom choma leng le na ho adinga jong mun poimo ta hi in chule Andaman island ko machun island neu cha umin hichi island chu North Sentinel Island akitin hi North Sentinel Island chu 50 square kilometer bo alin a hi in island chu thingle go tamta in atum khum a khu khum to banga a hi je achun chunglanga ko na satellite hi henlang drone a hi jongle akivet phatle imacha akimuthei pon asunga chu itobang mi uma ipi hamjong amuthei povin hi koi he jongle hich island a gachi ho chun island ko ma pha pha nule van ki van lo ho chun thala a hin kap ji ovin lu theilo in ahung ki nung le ki ji ovin island ga pha a ma jongle damta a ahung ki le ji pon athat pai ji ta win hi North Sentinel Island le Andaman Island hi kilometer somnga buwa ki ka hi in ina sei bang ovin Andaman Island hi gam khang to ta le gam nom ta hi in ahi wangin ipi atile akom chakhana island chu tu chana hi khanto na neu khanin jong apha lo ahi dem chule ipi atile koima ga lu thelo ahi dem ahi lo le hichimuna ho chu masanglai stone age lai to banga chu na lai ahi dem hicha ho zo se chu he na ding in North Sentinel Island hungki pat do dan hungki sim do dan ana sei ohite holgil na neita miching mithim hon ana sei danin kum sang som nil sangu masang achun Andaman Island ahilole North Sentinel Island jong he island ana hinai pon Asia continent to anaki job na laijin kumche dungjui global warming je ahilole tui hung khan le deu deu je achun all ola hung ki khen in island hung ki so ahi in hi je achun human civilization mi hem khan to na in adal ha deu deu ahi jong akitin ahi 1789 kumchun British te kong khat ahung in ama ho chun island neu cha ahi je imazong ki boldo pontin imazong ponte tia agel je achun Donsia anani povin ahile kumsom sagile gate lang hi donloa a umtan ahi 1867 kuma British on India ahin to phawa chu British te kongkhat mama he akitol do kinin ahile hichi North Sentinel Island ko machun akitang den tan kongsung achun British la India akigom in mi zala group ato uvin ama ho se chun island a koima pontin ehin puido ding ahung masang in hich island a chu ki umtan te ati uvin island achun a umtawin ahile nini ni thumzo in van ki van lo iti ho chun thala aka movin mi tamta athat tawin akim khat ahing do chasun chu rescue team hon ahin puido manovin hichi chu North Sentinel Island a hole polanga ho kimu masat pen na le kitha tu masat pen na ahi hichi zowa kon chun hichi island a chu koimacha ache ta povin ahile 1880 ko machun British posal khat Andaman Island adinga crown administrator ding in agonovin ama chu Mauric Vidal Portman akitin ahi Portman chun Sentinel Island chu amit ta agamuding amata aga cheding chule amuna ummi jong khatleni hinmat ding Andamana hin puya Sentinel Island a ho to ki homat thena dinga chu paul ham jong hoita ahila nung tha ki ding ti lunggel ani ahi in hiji achu Portman jong Sentinel Island a chu aga che in ahile family khat aga ki topi tan ama ho chu kidnap ahin bol in Andaman Island a ahin poison ahi wang in wang set umta in Portman in ahin mat family te nu le pa chu na za chum je in athitan ahile Portman chu alung no mo hle jingtan adang ho athite ni nu pa cha te chu ki koi sot hen lang hile mo thi ki nun te ti akicha je achun thilpe apien hichi Sentinel Island a chu aganung tha ki tan hi Portman chun athil bol chu bol khil akisa hle tan adai re achun plan jong a fail tan ama ho hi su boy loading a uma sa hi phajoding a hi atin aji en a hi hicha akon chun Sentinel Island a ho chu Portman in mi aganung tha ho akona chu na ja chung choma thi tamta a hi dem a hi lole anu le pa phu ala go no a hi dem alung hang thei hle tawin island kom cha jong koiman aganai thei ta povin a hi 1947 a India ten independent a hin mo chun hichi island ho jong chu India te gamsung ahung hitan hichi je a chu India government in North Sentinel Island a mi ho to
peaceful contact ki ho to theina ding ki ho mat theina ding to gun a hin nei tawin chu in 1967 kum chun Indian anthropologist Triloknath Pandit kitipa chun hichi Sentinel Island a hoto ki ho mat theina ding to gun chu bolding in akisatan Triloknath Pandit kitipa chun hichi island chu avelji in thilpe gift tam ta jong asep thlaji in ama geldan achun Sentinel Island a ho chu akom cha jong ga kinai thelo lunghang ta tabanga hi je ochun alungel ukipa sa ding akipa ting ule ganai zep ding ti to gun ane hi in 1974 kum achun National Geographic team hon hits island achu Man in Search of Man kiti documentary video sema achi uvin hichil achun security guard film crew chule Triloknath Pandit kiti pajong chu azawin hi ama ho se chun hits island chu nithum sung hi avel uvin thilpe give for asep thla uvin hi le Sentinel Island a mi ho chun thilpe give ase thla ho chu asu se uvin thal ho a hi ahin ka movin hi le director pa kyang akaw kha pi uvin ama ho se jong ki hin so na ding in ahunung jam kin uvin documentary video sim ding chu cancel a bolta vin ahi wang in gala kona Sentinel Island a mi ho chu video a new khat anakap do manu vin hi Triloknath Pandit kiti pa chun Sentinel Island a ho to ki ho mat na ding to gon anei chu adal thadi ipon thilpe gi fo chu aga sep thlajing in ahile kum phabeb zo in alungel ato gon chu ahung lo thingtan Sentinel Island a ho chun athilpe gif ase thla ho chu ahin kila apan tawin aki thopi jinu madumala kitinu zawna in island a jong chu aga che uvin thilpe za chum jong aga pi uvin lim tam ta jong ahin kap da uvin hi chu in 1981 kum chun Sentinel Island koma konglen ta khat aga kitang den kitan hi se kong chu Panama registration ahi in MV Primrose akitin mi som thum ato uvin hi chom kha zo in Sentinel Island a ho chun konga to ho chu thala ahin kapan kitawin ahile ama honjong gangta a company te emergency call abol ovin helicopter mangcha ahin puida ovin hi heche konglen chu tu chan a jong Sentinel Island koma jing in Google Map a kona jong vet thei hi chule he thei kha chu hichi Sentinel Island a hon hoita ana welcome ana sao ahilole island a damle bitna hungki lekit ahin thada chu Triloknath Pandit bog se hi Triloknath Pandit retire ahi zo in Indian government in hich island chu koima ache sa atapon seal abol khumtawin Navy hon hichimun chu hoita agar abol ovin koima alu sa atapovin hi North Sentinel Island a thina to dang zonga na lain 2006 kum achun mini hi hich island a chu ngola achi thlonin a hile island a ho chun a hin thatnovin ata sa thlan chu island pam tuipa ma chu ata do ovin hi chule 2018 kum achun missionary John Allen kitipahin ngaman hosum apin agua kitha sa in hichimon a chu pathin thu hilding in achen a hile amazong a hin that ki tawin hi Indian government in hich island a chu koimacha achi sa atapon chule aseidan ovin hichi North Sentinel Island to kilometer som ho a hi ki ka ajong aki thei poijong ati ovin hi tu chana hi hich island a chu koimacha achi ta povin chejong achi ngam ta povin hi